Sis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tugeze mu gisagara amazina barapfunagura, Martine aca yitwa mama, nibyo? Anene Martine utufata ma chaba mama. Achaba mate. Oya. None ni bapfunaguye tubwire. Bari pfunaguye bakibagita Tine. Aya ukweke ibintu byinshi. Tukwakire nawe kubana natwe neza muri kino kiganiro. Nuko rero nabo tuza kwa duteramanye nawe uraza kumutumira badutwandikire muri comment ugira icyo tubwiye muri za ndirimbo nyene zamaze guhezagira. Turagarutse uze kutwandikira tubwiye niyo ndirimbo kandi wifuza ko nitwagaruka hano tuzogusubiriramwo. Reka natwe rero ko twamaze kuramuganya turamutse abaje kudukurikira dutereke ibiganza tuvuge tuti shalom 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 shalom. Nuko naba rero tugiye guteramana uyu munsi turi kuravura tuyerekezera kwa Ben kugira ngo atuyobore muri uyu mwanya, na cyane ko tumukumbuye, ndazi ko namwe mwari mumukumbuye, kugira ngo tubane neza muri kino gice cyawe guhimbaza no gutazira kaze Ben. Turagushimiye kubw'imbabazi zawe.
Imana birateguwe, ibihembo byacu natwe birateguwe mu ijuru kuko tuba turiko turayikorera. Ibihembo birahari, ibihanganye birahari, batadeburukiwe birahari, bakoreye Imana mu kuri ibihembo birahari. Na hano tuje gusozera kino kiganiro, kino gice cyacu cyariwe guhimbaza no gutazira. Dushimire mwebwe mwabanye natwe, dushimire Wizobi twari kumwe nyuma ya kamera, tukaba dushimiye wowe kandi wabanye natwe, tugushimire kandi tubikaze mu bindi biganiro bizokurikira kuko impera y'ikiganiro ntango y'ikindi. Tutariki maboko tubike banure, tuvuge tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.